January ni sompariat sang hele somni parukania India ram chung thil India Defence lam le kai nei te tunruma hian kan han ngai thlale dona mani khan kan puang zok to India Defence chaktaka kaltir tum ania khovela Defence chakber kumsang nele somli pasaria chuan ni tir turin modi le akai hroi sarkar hian malakna chaktakin an kalpui an duak chhawmup mup maya Viksit Bharat 2047 anti India mason na ramro pui zinga inhlang kai turle developed country India a inhlan kai thena turin tiang chuanin malakna lian tak hi kalmup mupani India independence kumzana sangle somli pasaria khian India chu khovel ramro pui zinga inhlang kain chuta chuan defense lama po ama hruai tu ni turin le developing country ni mai lova developed country developed nation a inhlan kai thena turin ruam manna lian tak hi akal chhota hei thingtlang lampang chuan kan hriat kha NRAGS ni zain hlona tia kan hriat te po tuna hian a hming thlak chho anita ramji ram ti te a hming thar tiang chuan heng te po hi sanghile somli pasaria developed country India a inhlang kai don ani chuan thingtlang mi puitan man so na ngai economy ram economy a than na satangai dona khopui ringot thangwak kha ram pum thanna tena tan omzia nei lo wangin thingtlang mi puiten mason na kan na yanga ya kanin to de langa ya chutiang chuanin sector hrang-hranga mason na hi rol khai taka kal chhawanga ni chumi tan chuan ni zain hlonang te po kha ramji ram tin an thlaka chumi sangnile somni pasaria developing country ni to lawa developed country India in hlan kaina turin chu ramji ram enar thlakna te po chu chutiang hoi zonga program hi don chho ani bokani ti te kha kanan soi masa ani country takin India hi nuclear al thuam nei ramjinga ramtlem pe zinga kan oma chuti rol chuanin nuclear nei ngot pialama hianin conventional ral thuam ang chia te tin economy te po achak ngai chutianga sipai chak tak nei tur chuanin economy a that hi angai boka chuti rualin boruak ral thuam hi apoimo khop mai army le navy lampang chu soilawaluma handa taila tunruma chuan boruak ral thuam bekin thlona chungchang hi han soi masaila indo thlona lama hian India hian ama pual hian malakna thui takina kalpuya ama tual chung siam India scientist aerospace engineer roltena an khorpum India hian anaya chu tejas ti khani Tejas indo thlona ania India po hian a chuang ve veu mai mara chu hi tunlai khovel indo na changkang 5th generation an thlotir vut tole 6th generation fighter an pu acha chhumup mup kara heng Tejas te hian boruak indo na India tan ne na min chantir theidon lo ti hi mithiam tam tak ngai dan ani chu mani po khan mani hantila nikum lam po khan international air show khan nei nia middle east lama kha India mithiam tena an siam Tejas kha ache sual hlo ummaya pilot kha athi nge ni kha chutiang te chu ania tin India hian MiG-21 bison kha sangkha zakwa somnga bor chhovel de siam kha nia India khan thanem tak mai kan laya kumenga maza chung chu India ven himna atan he MiG-21 hi atangkai viawani Pakistan nena kanin daute China nena buena kan na ya tepo MiG-21 hian nu maro pui tak te po halo hnut sia ve to a India tan boina ranga halo rammu ve to thin ani maro su atar to a chechol khut te a hrata tlale mai thin boka hewang hianin tunlai indo thlona tha te jing hantal tak tur chuan upat to wang hian India po hian a chol tir ta ani kha ti chuanin Russia tang ve khianin India hen MiG-29 ania tin su 30 India version in MKI version in India chuan tiang chuan anaya India hian Su-30 MKI fighter jet hi Russia tang hian thanem tak kan naya hei hi van boruaka India indo thlona chechuak tur zinga chona pui thamber an la ni mek tho ani Rafale indo thlona engamozat nei to maila India rin roll ber ni tur chu Su-30 hi alani fleet lian tak mai India hian Indian Air Force hian an enkola Su-30 jani somnga pakwa tanga jani somruk borvel India hian nei nia chutania tin jani somsari pani siam chua phalna license ka India khan Russia tangena nei bokani kha chu India rin roll pakhatani country tangin Rafale indo thlona somthum paruk kha friends tangin India khan an laya deal kumtam tak kha kal chhawa erukna ti te po an lo lang chhawa mara chu enga mohar satna kara deal kha ti hlotlin hania India chon Rafale je somthum paruka nei ta
chuti rual chuan nikum lam April khanin Rafale M an ti a Rafale Marine Indian Navy tena an kol tur aircraft carrier a an chom tur an duty tir tur an deploy tur tuipui le chevel ven himna ta na thatak mai Rafale M an ti chu som ni paruk leina turin India le France khan thu thlung an ziak le to bukani chu ania anin daga chon heng Rafale te po hi 5th generation fighter an ni phak lo 4.5 generation ang vela chu tani amaro chu European scientist role tena missile thatak tak an siam te aphur thaya kap chuak theya tin India hian tun ma in Mirage 2000 an lo nei to a tun thleng po hian ala khal chuaka mani operation sindura pokhan Mirage 2000 te India fighter jet zinga khan an thlok chuak telani kha khang ho khanin missile thatak tak an pai thaya tin India ina alo nei to stockpile Mirage 2000 tana mantur engamozat alo nei sa to hi Rafale hian amang chun zom thei boka chumi chu India tana thatna pakhat ani hrim bokani chutiang ani laya chuanin Rafale somthum paruk chu India tan chunin ngana tlak tak tak ani lovani tuna hian notice Siliguri corridor veng turin Hasimara airbase a hian engamozat da ania Dona ron chuak tak tak ta se Rafale somthum paruk chu eng tham ani don lo ti kha chiang ani tin su tharti hi India hian zani borvel anaya hei ero India in ngana tak tak zo galani tho don ani chuti rual chuanin Pakistan ten China 5th generation fighter an hlotir zai to lai hianin India hianin chutiang lam chu na takina zo chho ve meka 5th generation fighter aircraft AMCA India na duan chola kha India nge hlotlin don hria da ni lova chuwangin fighter tra 5th generation fighter India hian nei vat hiangai athenom ram Pakistan China te chaktakin an kal chawa anin thlop thavio mai boka chutiang ang geopolitical tension sang chho meka hian boruak indona lo thleng tak tak ta se India hian boruak indona lo thleng tak tak ta se Indian fighter aircraft a hol chhuwa tur te hi tuna kan soi su tharti MKI jani borvel Rafale indo thlona somthum paruk te tin ama siam te ja singamazat te chung te chuan ni deuh mai ani chu 5th generation fighter an ni lo vek le ngala amai ro chu Rafale hi indona muala chona tal thei vio mai chuwangin 5th generation fighter tak tak nei hun hi ala hlat don awang le deal eng molakal chho tur te ni Russia train hei su 57e deal kha kal chho don hnaya chung te chu India hian tin zone chawa maro chu nei tak tak tur chuan kumsom ni te ala thanga ngai don ani chumi ma chuanin indo thlona tha mamo na asang to sia chuwangin France atang tho hian Rafale jet zale sompali jet India hian le tum nia soyani ta hi France tenen thok donin zale sompali hi avainan le ngal don tin ani lovin a 10000 India hian a lenga atamzok hi France le India mithiam ten thok dona an siam chhuwa tur ani don bokani technology transfer om thei don nia soyania tutianga ne chon India ram chunga heng Rafale jet zale sompali zinga tamzok hi siam tum ani don ani India sarkar chuan France a Dassault Aviation atangin Rafale fighter jet zale sompali leiturin ro manna siam nia tarlan ania Indian Air Force theina hei hen chaktakin akalpui theidona ti chak viau theidon ani Defence Secretary Rajesh Kumar Singh kai roi Defence Procurement Board DPB chuan tunkar kalta khan hemi chungchang hian clear a hi loting tak tak tur chuan CCS anti Cabinet Committee on Security na an la pasangai thung don India hian IAF squadron tlak chamna lian takan nei meka nichena kan soita kang khan su 30 chani borvel annaya ten Rafale somne parukle tezas lemazong chung te chuan ni mai ani boruaka India sapanna lai no phui tur hian heng Rafale te hi India hian atin zone ani Indian Air Force hian thlona squadron somni pakwatanga somthum borvel chawtuna hian an deploy an manga sanctioned strength chu somli pani an nei thung amaro chu somni pakwatanga somthum hi chechuak hal phat thei turen deploy intuna hian anom meka Rafale somthum paruk service tiran ni a 4.5 generation assets poimo takan ni thung marachu regional security a harsatna boina tension sang chhome kara India venghim tur tak tak chuanin thona India hianinga mozata lei belangai don tina ani Rafale zale sompali leina tur hi Defence Minister Rajnath Singh kai hroi Defence Acquisition Council DAC nan len fiadona DAC na an fia an pass nuwa Narendra Modi kai hroi Cabinet Committee on Security apal tlang le angai don chutiang chuan zale sompali Rafale tur hian
committee poimo tak pahnih ala pal tlanga ngai don tina ani zale sompali Rafale India na lei atin tu zinga za asomriat chu India rama siam chhuwa tumani abak chu France atang hian India hian khalho tum thung chuti lain India hian kan punta kan khan Russia atangin 5th generation fighter thatak mai Su-57 is stealth fighter super cruise sensor fusion theina sang tak nei le changkang tak advanced tak nei tum hian malak na thui taka kalpui ta a IAF chuan he multi-role fighter aircraft mamo na hi hria in hi India hian nei thei nei chuan game changer ni thei don ni nan ngai Russia chuan technology transfer assurance mangin offer India hena ape a he offer hi India tan chuan in lak nge ngei tur chi ni te pon langa India phut zong Russia hian an pom vek nia soi ani nge bokani a technology transfer he thlona siam chungchanga technology poimo te India hena rol ro Russia chuan a phala Russia mithiam te le India mithiam ten India ram chung ya siam chuak tur pon Russia hian phalna ape tin an siam chuan huwa po enkol chhun zom na konga le restriction engemo aram anei tu ina uncontrolled chin entirnan US chuan F-16 a thian ram te hnen an thral thina Taiwan ate Japan ate Pakistan te po hian F-16 fleet lian takan nei chung chu US hian a technology heng ram te hnen a hian a transfer ngai lova a pe ngai lova a man dan konga po US hian ala thunun thui viau nia soi ani tin country tur chu Ukraine in dona ate po F-16 supply an tuma chuti lai chuanin US ina F-16 alo lei tir to nei to ram te khanin Ukraine a khan an F-16 leisa kha an shalin emo an pengot thei lovani US pompuina tho kha alanga ya chutiang chuan an hral hnuwa po hian US chuan in thuk takin in rol na la kalpui khatiang zong a khan Russia chuan a in hla dul tur thua soya thunun zui vak atum lo ni in soi hani bokani chutiang chuan thil pani France atanga Rafale zale sompali India na nei tum ma alak mek na le Russia atanga Su-57 i India na nei tum ma alak mek te a hlotling ani chuan a hlotlin huna phei chuan in India tan chuan in boruak ral thuam a maso na lian tak India chuan nei ngei dona boruak ven himna lama a sapan na lai no khat turin heng ral thuam te hi an tangkai don viau tina ania Air Force chak tak India chuan nei ngei don ta tina ani India tan chuan man mo taka che tanga ya China Pakistan atanga hlo na dawle turin chutianga fighter aircraft changkang zok nei konga India hian chak zoka ke ape nangai Z-20 te Z-35 te China hian 5th generation fighter an khal chuak zai to maya chung zong dawle tur chuan India hian tuna hian chak takin ma ala ve mekani IAF air superiority izau turin heng Su-57 i tele Rafale in daw thlona te hi an tangkai don hlebok India hian Tejas Mk1A te Tejas Mk2 ti te tiang te chu abuai pui chawa Tejas siam chuak to ma se India hian tam an la deploy thei lovani Tejas Mk2 te pon la buai pui le me ka chu tiang te chu nia AMCA Advanced Medium Combat Aircraft India na buai pui la engtika nge hlotlin don hriat hlei thei ni lo maro chu Su-57 i technology India hena rol ru kani chuan AMCA program India na kalpui tur po hian a chhor tangkai thei dona India ina ama puala Advanced Medium Combat Aircraft siamatum na konga Su-57 i engine hian poimo na tam taka nei thei don ani Indo thona chungchanga hian Pakistan India anin dor tok viau maya hemi chungchang hitlem han soi zaw le lokila India le Pakistan in la lian tak chu boru ka indo thona neina konga hian ania rampani te hian Air Force tan sum tam takan seng ve asengun taka han thlir chuan in technology le strategic vision a danglam na ni ina langani India hi adin muna sangzo ka fleet monom tak takan nei Rafale te Su-30 MKI ang chief fighter jet tunlai wapo a thale changkang po long te India hian han kola heng thlona te hian indona atan readiness level sang takan nei manro poimo ang chi missile sang kap chuak turin India hian stockpile tamtak anei bok nia soi ania Indian Air Force hi ramripi alama melma mun ma sudar turin andin mun a thatok ni in expert thren khat te chuan an ngai ani chu Pakistan nena khai khinin ania alelama chuan Pakistan Air Force hian JF-17 Thunder jet hi anrin rol ania heta hian in ngatna saviau mai China nena an tho ho na manga an siam chhuwa kha ania heng fighter jet te hian missile klom zok le sumsen klem zok manga duan chuang chi te an mangna sa ve veo boka maro chu fighter jet chungchanga hian India hi chu tlem in Pakistan a hian a kangret tho nia soi ani
chuti chungchung chuan Pakistan hian tuna China fighter aircraft tha Z-35 Z-20 angte manan tum nia soya nia China nen tuna hian deal lian tak an kalpui chho mek ani sipayang zonga chuan India hian active military maktadoi khat point pali paruk chuanga naya Pakistan hian sipainoi ruk sing ruk chuang active an da ve bokani sumle pailama chuan India defense budget hi Pakistan budget ai chuanin alian viau mai India defense budget hi dollar tlule ding on somsari pali point pariat borvel anga chhut ania chhut dan thrang roi nang lova thren khat chuan dollar tlule ding on somret pakhat borvel angin dan chhuta Pakistan e rotlem viau thunga India laka chuan tlem viau thung Pakistan hian nikum khan defense budget atan dollar billion kwa borvel an mang nia chhut ani amaro chu kumin hian Pakistan defense budget po hiron pung chho ve viau 20% velin apung don nia chhut ani ve bokani o pon tur tam tak om theyome maro chu khati china khan kan handu tok photanga atul tak le thuk zokin kan la lu chille tura ngai la khati china khan du tok le photang